Lohlelo lenziwayo nguhulumende lokuthi lukhangelisise luhlolisise indaba ye-curriculum, indaba ekhathazayo abantu abanengi njalo lizwile indaba yalokho isubject okuthiwa hambe yekhala. Laba abalisi ababili lapha ngikhuluma ngobani? Lo Miss Mpofu. Miss Mpofu, elakuqala ngubani? Gracious Mpofu. Gracious Mpofu, lo Miss bani? Mrs. Stella Musodza. Okay. Bomama ke lithini lina njana kuthiwe namhlanje lakusasa kukhangelwe indaba ukuthi indaba ye-curriculum le kuhamba njani la? Lifisa ukuthi kwenziwe, lifisa kutshintsha i-curriculum belifina ihlale nje leyo khona? I-curriculum le ibe i-curriculum elombono omuhle kakhulu, kodwa ke sibona ngani ama-subjects angeke lukwehlukaniswa ngoba kakhulu ku-ECD ukuze wonke afundiswe kahle kahle ngani kuba kunenganyana. Mhlawumbe bangabuyela bakubisele kube njengakuqala ukuthi kuhlanganiswe kungehlukaniswe i-mass display, i-PE, le-VPA kube into enye. Okunye konke lokho yebe kube sokusiba nje ngama-subjects ehlukeneyo. Sibe sesikhangela esikuthi iCALA. iCALA mina bengithatha njenge-project ye-university. E-university ngimdala nginje ngenza i-project eyi-1 engiyisubmithayo kumbe kuyathatha unyaka wonke kumbe embili ngisenza i-project. So bengikhangelela ukuthi abantwana ukuze kube lesisindo ukuze bafunde le-skill esifuna basifunde kumele bazenzele bodwa amakhala lawo. So banikwa ikhala eyodwa, into eyodwa abangayenza bayisubmit maybe at the end of i-junior school yabo kumbe infant learning yabo. Kungabi ukuthi i-subject nge-subject isilekhala. Kube lekhala ku-maths, kube lekhala ku-English, kube lekhala ku-VPA, akube lento eyodwa ngoba ngokubona kwami ikhala ngiyoku-encourage ama-skills. Sibona ukuthi umntwana ulama-skills aphi, sipromote ama-skills wona lawo. So singakwenza kube kunengi, kucina sokusenziwa ngabazali. Umntwana usale engafundanga. Njengenkungulezi akula umntwana ongazenza. Sesicina siyathenga vele ngoba siyahle siyethenga sibhale nje ibizo lomntwana. Kodwa siyabe sithengile. Umntwana akula skill asi-acquire. So at the end of the day igcina ingasa-achieve okumele ku-achieve. Insuku lezi technology njalo libona belifisa ngabe kwenziwa ama-subject akukhitshwa ukukhala kweze technology. Ngeke sithi kukhitshwe. Ku-right ukukhona kodwa kufanele njengoba esitsho ukuthi ngabe ikhala iba into eyodwa baku-minimize kungabi into ezisuka zibe ziningi kufana le ikhala ibinge-ECD. Ama-fine motor skills abo-ECD akaqina ukuthi bengayenza into enje so. Kodwa nxa kungaba yinto yokuthi umntwana mhlawumbe eku-infant kube lekhala e1 okumele ayenze at the end of the ama-grades akhe, maybe sesiya ku-form 1 kubonakala into ayenzileyo ngapha ku-primary school, kungabe kungcono ngoba lathi sisabe sikwazi ukuthi simfundise ukuthi eqeda u-grade 7 abe sekwazi ukwenza igithale ngoba okwakhathesi ungathi ECD uvela i-ECD ngeke ayenze into le iyenziwe ngumzali. Okay, so lina selifakile lana imboneni kukho lokho e-curriculum enje kumbe alikafaki? Besikwenze kuseni. Belikwenze kuseni. Okwakhathesi bese ku-break kancane kodwa siyaqedisa besingakaqedi. Siyabonga.